লড়াই ধমকি দিয়ে দোকান বন্ধ হৈ যায়, গভৰ্ণমেণ্টেও টেক্স নাপায়। সেইকাৰণে আমি কৈছো যে অসমৰ বেমাৰ কি? এটা আন্দোলন ডাঙৰ বেমাৰ আছিলে, এটা ডাঙৰ বেমাৰ চান্দা আছিলে, এটা ডাঙৰ বেপাৰ জাতিৰ লগত জাতিৰ কাজিয়া পেচাল লগোৱা আছিলে। এই বেমাৰবিলাক আমি লাহে লাহে নোহোৱা কৰিব লাগিব। मिथिबाय दा रायजो राजाफोर, नोंथांमोना स्वयं सिएमनि खुगानिफ्रायनो मा राव ओंखारदों, थारैनो जोंनि थाखाय साननो गोनां। दा बेनि थाखायनोमोन नामा? फर दिस रिजन बोडो पिपल under the leadership of ABSU went to Delhi to sign an agreement BTR. दा मा हेमन्त बिश्व शर्मा सार बुंनाय बादि जे मोनसे आन्दोलन होननाय मोनसे बेमार दं आसामाव, जायनि थाखाय जौगाखांनो हायाखै आसामा, आरो बे बेमारखौ फोजोबथारनांसिगौ आरो फोजोबथारनाया गोनांथि होननानै बिथाङा बुंदों। So hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै फरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। जोंनि आन्दोलना बेसे गोबावसै आरो मानि थाखाय? ओरैनो नामा बर'फोरनि आन्दोलना? दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि सासे सिएम जानायखाय गावखौनो समग्र आसामाव थानाय जनजातिफोरनि जिमान जाति जनगोष्ठी আছে অসমত, এই জাতি জনগোষ্ঠীর ভাব ভাবিছে নাকি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সিএম হব পারে, কিন্তু আমার বদর বাপ বা যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে এই জাতি জনগোষ্ঠীর বাপ কেতিয়াও হব নোৱাৰিব। এই অসমত আমি জীয়াই থাকাৰ কাৰণে বড়ো ৰেছ হিচাপে অধিকাৰ আছে, আৰু ওই অধিকাৰত কাৰণে আমি আন্দোলন কৰিছো। मा सानदों बिथाङालाय? गावनि बिफानि सम्पति, बिथाङा गावखौनो गाव मा सानदोंथाय? सिएम साननानै लादों ना आसामनि बिफा, आं बुंबानो जाजोबो, आंनो गासिबो सालायजोबनो हायो साननानै लादों ना मादों? আমার বিপিএফ দলে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরের লগত মিত্রতা হব পারে, আমার ইউপিপিএল দলে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সিএমৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'ব পাৰে, কিন্তু এবছুৱে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত কেতিয়াও ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'ব নোৱাৰে আৰু হ'ব নালাগে। কাৰণ এবছুটো হ'ল এটা নিউট্ৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, বেকবন অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ বড'ছ, নন পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে এবছুৱে সদায় হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰোধিতা যাব লাগে। কাৰণটো হ'ল হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যি কাম কৰে বড়োৰ কাৰণে বেয়াহে কাম কৰে। কেতিয়াও বড়োৰ কাৰণে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উন্নতি নিবিচাৰে। আমাৰ যে এই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, এইটো কোনো প্ৰকাৰে বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব। थारैनो साननो गोनां बाथ्रा, दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रमद बर' थानाय समाव लोब लोब रायजोफोरखौ लानानै, रायजोफ्राबो थांदों, गारि भारा बायदिसिना लानानै लोब लोब ओंखारबोदोंमोन आन्दोलन बड'लेण्डनि थाखाय। दाथ' बड'लेण्ड जायाखैना, बिटिआरसो। नाथाय बिथाङा खालामनानै फैबाय बिटिआर एग्रिमेन्ट, फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ। दा बेखौनो लानानै जों नायनो नागिरदों माबादि डेभेलप जायो, ना बेखौनो लानानै जाजानो लुबैनानै खामानि मावबाय थागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव लिडारनि आंखाल गैया, गोरों गोरानिबो आंखाल गैया। मोनसे समाव सोरबाया लिडार जाबाय, बेनि उनाव आरो गोदान फैबाय थागोन। बेनिखायनो प्रमद बर' थांखांनायनि उनाव लिडारानो गैला नामा आन्दोलन खालामनो? जा बुङो आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौनो हय होनजोबनो। बेबादि जोंनि अधिकारनि थाखाय आन्दोलन खालामनायखौ सासे सिएमआ बोरै होबथानो हाथावगौ?
आन्दलनखौ फोजोबनानै डेम'क्रेसिखौ भायलेसन खालामनाय आंथ' बिदि सानो रायजोर उन्नतिर कारणे बर' জাতির উন্নয়নের কারণে এপসুৱে কিছুমান স্টেপটো অতি সোনকালে ল'ব লাগে আৰু এইটো প্ৰয়োজন আছে ব্যক্তিগত হিচাপে মই ভাবিছোঁ সেই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো কথা কৈছে ইয়াত বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছে অকল এপসুৱে নহয় আমাৰ যিমান বৰ' জাতি ৰাইজসকল আছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে आवाज দিব লাগিব কোনো কথা गैया बे बुंनाया बुंथों बे बिफानि आसामा सम्पति नङा गोसोबानो आयेन बानायनाय गोसोबानो गेब्लेहोनाय কোনো কথা गैया दा बेनि थाखाय गोरों गोरा आफादफ्राबो बेवहाय खोथा बुंनांगौ आरो होमब्ला गोसोफ्रा रायजो राजाफोरनिया गुलुं गुजुं जानायफ्रा स्रां मोनो स' बेखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ